magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti Bari asubuhi ndugu yangu. Salama sana, Mungu anasaidia baba. Tunaomba msamaha sana kwa wasikilizaji wetu kwa sababu ya jana. Hatungeweza kuwaletea uchambuzi. Lakini nende litukoligo romo chando kabasana. Akiri nende nasingincho yebitango buna mwatebire bitali konyara kaba bitali konyara kaba bikonyagugeka. Ibigo chambia lengo nemenyogiro getemeke lakini nyasaye numia chinga kichonsi ere numia mabera ina mange gatigarete ko banyasaye tigobu yabuya yabotoisane kera lituko mpaka lituko lya rero elietali ya ene elimo lyoka yani gakorokwa nyasaye. Nchakabuko na mwancho motega limbo gazeti ya Taifa Leo yitariki 29 Motinyukane umwaka w'ikiri 2022 litukolia Ijumaa Etengo Friday. Na inche kama kawaida so kabako kwa nenga gazeti ne ya The Daily Nation yitariki 29 Motinyukane umwaka 2022 litukolia Friday. Ekoreka na very unique Etengo Friday. Yes, si gazeti inaonekana very unique. Headline era a bit unique. Yes. And headline era donned in maroon colors. Ye koroki asomba mood, yani mood ya magombo. Ye nkubwatekana no korara kumura yoga to wense ya Kenya nyagosira Emilio Stanley Mwai Kibaki. In fact bichababegetega iga Kibaki tumatete bagotebanga final journey begin. Final journey begin. Sisa balio moelio ya chakire lisikolero ya nyagosira Mwai Kibaki na hindi gatigati ngaseti ya babikire pull out y'epage y'emerongene. Yes, Chyo kumulekera ubugima bwa Mwai Kibaki nenchira abantu nechi company ao nechi amashirika ya serikali aberega kumulera Emilio Stanley Mwai Kibaki nenchira babere bakumunyorera. It's a detailed feature by the way. A very serious pull out. Timati osase tiche yo mbakwanelete goro yo bubisi bwa Kibaki kegera gatobakana ngago ikogo siragwa Mwai Kibaki murayo gatuwense ya Kenya bado bubisi bwa yembole butanya kumenyekana wikabona. Kibaki no muntu umenya to bugima gete bwa lenga bit funny. Lakini boko semi sana. Yes. Ibintu byaye binge byarenge very private. Amangana aye umuntu bene kurwabisi buno murayibwense ya Kenya was very private. Lakini timati go Kibaki noyo mo bwabali batanje tiko kwana moneke agera abantu mbarokonyera basomete mono bantu bali basomete mono anemono chi economists professors okonyora bali gukwana mono lakini bikoru byabona bigukwana mono buna njojo mo bon timati go Kibaki no ara seconde yo no are seconde yo because umuntu omusomo sana olenge umayitega nyo first class. Yes. Ekara lengo kora economics alias University ya Makerere University ngaki yo. Makerere was the only university I think in Africa. Makerere West Africa. Bugandera mo. Very serious university. Epula utie babegeka tienga seti yega ige kumulekera sana mangana Kibaki ngakiabete ugo survive mangana politics muraibwense ya Kenya ndo chiga igana kwanelete igoro agotebanga in Mwai Kibaki I found a mentor and a friend. Wino muraibwense ya Kenya musikuru Kenyatta gukwana chibengi au nindo chiga chirwe tribute cyabo cya Mwai Kibaki na bego chibicha chinyinge sana kura sabara abali babete bagokoremere mona Mwai Kibaki mwancho motile nyorenga seti yege pull out ya 40 pages chibicha nebinte binge Mwai Kibaki abete gokorekera lenga bisi buno muraibwense.
Ekintu nkere by the way nkomunyerera Kibaki okotebenga nabete disobedient nena abeto mwene nungaki ya mzee Jomo Kenyatta ekiagera kerali ngomu waziri ase serikali ya Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta na mukaneti tabaise goikera na samatanga a Josiah Mwangi Kariuki nabo igoto mboya lakini Kibaki aga tima zingi akolete akaenena akagenda asamatanga imweneno senge shobosani tokumanya obosani bw'abantu abamburu bwalenge si muntu arotaka ni ungatoe na matanga yana mutuaro bombo chibwene simugutwara nere gochia you just have to go because you what your own connection. Anyway, as a headline ya gazeti ya Taifa Leo, generally let's say Mwai Kibaki wacha tu apumzike pema peponi. As a headline ya gazeti ya Taifa Leo, siku Kibaki alikaidi Kenyatta. Siku Kibaki alikaidi Kenyatta. Ine robayete headline as a gazeti ya Taifa Leo. Pago kwanera actually ntekinate baigoro ya Josiah Mwangi Kariuki na Tom Mboya JM Kariuki na banta bange bamayete igo bono buna ekero Kibaki alengo mu waziri ase wizara ime serikali ya Nyagusira umurayo mutangani bwense ya Kenya mzee Jomo Kenyatta nere na enene take na goikena na matanga iyo mbali na omo kubwa ye uyolenge president gokana tabeze kwenda samatanga iyo oroboti roire chinguru munase page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time Kibaki buno murayo gatatu bwense ya Kenya nero murayo bweka egotebekana uinyorete abagotu bali barwanirete barwanirete mau bosibole bwense bali barwanirete mau actually nkwerera alega igo mungu nara ubwate miaka 40 bono akuruko mwaka Mathenge Wairengi ngati abali barenge abarwaniriri ba mau abanene imense ya Kenya igase peji akanengo tababalege gangana ki umurai gatatu bwense ya Kenya Nyagusira Mwai Kibaki arachiko egwa amasikani ye kyabana jeshi full military honors alias ritkuliara actually una chake procession and I think around geretiga I think a procession is ile gochaka kuruli funeral home kwenda baka State House narogeti agasero Kenya yo kerosiri sana abana jeshi no bale kikape tikuna kwabuzu nandenga ikangote babala page ya agatano nalimo mu waziri obundi bw'ime Mosque Dr. Fred Matiang'i nigagote baganga Cyril Ramaphosa murayibwense ya South Africa na Salva Kiir murayibwense ya Southern Sudan Salva Kiir Mayadit negati yabarayi bali bakagerewe kigwekera na segeti Kenya National Stadium linde kuri amagomba abo yo moelio uchiasenya gusira Mwai Kibaki mu Prime Minister bwense ya Rwanda akurukunga Eduardo Ngiretwe nera bwegongo cyale mu Vice President bwense ya Zimbabwe Constantino Chigwengwa goikale gaiga mura umukonyi bo murayi bwense ya Tanzania akurukunga Philip Mpango go cyale nere Uganda's Vice President Jessica Alupo go cyale by the way no maite Kenya bwate yani sorry Uganda bwate Vice President Musubati akitali kukwana rais leki abantu batamumanyerete Kenya data bwate osibole deputy president nabenga ekwa merarire president I know that kujiani nabenga nsi ya Israel nabenga nsi ya Israel president ali kukwana rais prime minister very powerful so abara ina bange sana bali like ligo ikaimi ya Kenya ngonda chankole wapi mama Samia alienda wapi bwana Samia Suluhu Hassan nako naibu rais nacha nangatenga na barabe gati ya balia barache kwikira na samatanga hapa naona ametuma wizara zake za vice president yatomete ya Philip Mpango igona bora nyole nale committed somewhere meta basubati mbabwa tari yanda igogutaikirana igori yirwa segete injeme ki proposal nkeiga amajabe kwa igane grasi kera malita narago chandes I think otemana ategere tera ara malita kwa de kirole rengo bi amachaba igane grasi ga egerenga malita yo mate kwa chando sana asa story iti yango asinge njege ntekiti yango di entekam we ni sauti ya wanura se peche hata unakovereke ngaki anyway amna tatizo tomugano mara ibense ya Kenya Mosque Kenyatta nigara chikora amosangireka no somo yega ole badei bo moelio ere claro bisimuno mara ibense lituko ya Jumapili
litukulia Jumapili. Yes. Tie kia nyayo by Yes. Aigano hapa kori emirimo baka menteru musara kusera nkiago cha kutangaza mugano ino urase peche gatona kabera the same time mugano urase peche yigoro ye milioni chiri 2 billion 25 chikwanegete go so emergency ya Kenya century bwato botutukano na ende chimubwatira neti umwana siasa getole ne chingurusana emergency yake Kibatara mukwana lieta bono. Chiri kuganyando si yaendelea. Chiri kuganya akwa no lieta bado tara akwa no lieta. Kuzi inaendelea. Okay. Mugano ino ura maime peche gatona kabera. Ase epeche gatatu ya gazeti ya Taifa Leo omoncho motegereri oroboti ndorega igoro yemisa enchenu yigo chikokorekana segesero kia Nyayo Stadium litukolia lero igiye gotebekanira chigotenenerwa n'abana jeshi. Kolengana no waziri w'uburendi bwo Mosque Dr. Fred Matiang'i abana jeshi no bara chigotenenera emise yo enchenu igiye chikokorekana segesero kio amatanga amanye chikokorekana litukolia nkyo. Yes. Mwana jeshi naro rumwana musasiro. Kara woli wanarakiri. Muyango bwate chaplain bagwate. Igaba na jeshi mbali uchikanisa. Kuchibale kanisa. Agiri ndo kuboliri swali ngamune. Na kigwate banga bate misi yigote naba na jeshi narengera ri umwana jeshi naro mu. Actually abana jeshi ali baba kuchikorandi kera n'aba pastor ngo chibarorora barayikuru chikanisa. Lakini omoyegoyo igogo chigotenenero n'abana jeshi. Ekiagera everything is egekora kurengana na military honors. Yes. Lakini I think priest era chigotenenera ne ya consolata shrine I think gutoka alikare na se Kibaki agachire kanisa na marombo priest yego kwana Kibaki no mo katoliki. Yes, no mo katoliki. Mo katoliki alegegera emiseye yego chiko ene misa ya katoliki. Yes, na yego chikoba igasegesere. Ba gotebanga mo Kibaki kera agachire kanisa. Yes. Iga gaikaranse buno nde bwensi actually agachire ne kigali kibe kinyinge pinisato. Moya security yae ne yende mugetie family yae. Mamiora bana jeshi ngo chibale kanisa na mondo tali otamwige ntinya saye. Abana jeshi babwata bagabanya gitari ba. Doctors ba. Besigete sana. No wikabakole ebintu nebwenera tu. Asepeche ya gato komanyaga gitari kogote buguti kuwa umanyateri magoro. Akyo mwaka bana jeshi na barungu chibale kanisa. Na kinare ko. Mukieke gore gore. Asante. Asepeche ya gato boy goro botindoro. Una omokonyi mumurayibense ya Kenya Daktari William Ruto atagerwe kaseke gambero. Actually kubwatekana ngakiarwete ekema ya Jubilee na kibwate serikali na kwenda UDA. Bangwana mbale bamuire taroro bona batakirenera tikorekana seke gambero ndikwereneria amaboli ayo. Emyaka 10 makega yekiumbege kyaba na muziki kyari kurukunga necessary noise. Remember kiumbege. Kinyoreze sana ngibona kyaba lakini bono kiraniranire. Ekyaba na muziki. After 10 years bara apart. Miaka 10 muite anaitwa nani? Anaitwa necessary noise kurukunga waire the love child. Yes. Abana bazubati ndo kurukunga nazizi. Obalenga seke obekelia na kakangu mbafa na kero kini timaite seki ajete kumbafa kiombe nkero kyaba na muziki na mashabiki nao by the way talk of kumbafa it's serious point. Ya ukona wichimeta ko soki ngana. Kiombe nkero gekuruku kumbafa na iki ajete kyaba na muziki. Bade ni chembole mo festivalika. Na boy one of the organizers. Yes, na mate ko ya bwate mpaka kia kumira na siku moja muulize yo kumbafa ilienda wapi. Oyo ndi Richard Nyagusira mugaka Munyonjo lakini Richard Monye no wewe secretary alenge Nyagusira mungwano yo kwete kurusungusia oyo ndi musongo. Yes, asepeche ya kane gazeti ya Taifa Leo oroboti ndoronga Kibaki Kibaki achiesete go samokorerete go sori Raila Odinga asemo yuli baro ziti memorandum of understanding yo mwaka w'ichiri ubere na ibere mate Raila Odinga neruete sana kumukorera Kibaki campaign. Yes. Mpaka kairobo president kale wheelchair karuare te daris bono mpaka kero ya chitego ikera Raila akaitenga Kibaki natebe Raila tosha agasoka ngora gesigolia kaendo taya taje tiko kwana kende kia. Speak something about friendship. Tiantebe yanteke moiganga be loyal to siasa tema ya TV. No, akinate vera generally. Tinta tigo ya mangana siasa. Siasa mangana friendship is very important. Lakini siasa nkonyere binde bige sana utaraswaro. Mugano nora se pechata na hata seka seti ya No, tiyo kwa nini kwanza.
Yathigora nengane iyo. Tiga turaraje. Turaba ngantu igwana nake. Mwaka ira ro ikanda make sure kwa nyori ngirekero. Ngirekero. Yetra igwana. Siasa. Na virego. Okay, wanjire yete. Okay. Yathuru wawona. Mugano raze beche gatano gadasi baba tebanga curiosity drives teens to sex. Curiosity. Umanyete mugano is very interesting and in psychology. Ikine kiu. Curiosity yani ugotaka kumanya. Diantu mekombo so mufano lega kwela straight story ntakiti gukwana nkige murekera oro gukisobo ime. Unakukani umwana nga ekenyuwe kene ya dadi bweka. Kisongoreri ne ya isori okay. Ejuwe ntame ya tata ini soda ya dadi. Na dadi no monto. Na dadi no monto? Yes. Nga wewe usikuze ile soda ya dadi. Kwa nini? Trust you me. Wikata ko manyanga kiekera gocho nyumyemereria maiso. Lakini yomera. Unyinyera ekera. Erta kutwira izo maeta. Akunyinyera lakini yomera. Yata ko izo kutwira zi. Curiosity yotaka ko manyanga kieke. Yes. Wikasi very much. Trust you me. Mwana noro iba moleka tase pejinga setie. Nyago to mwana sigara na ndo madali ntongeri. Okubwatira. Dito kweli monko. Aso yokora ki. Uyo bwangu. Gombaro batakeire ko irulu wende. We have slow learners. We have no problem. Asepe chekatani gazeti ya Taifa Leo. By the way, chiro boti birenjire chikwana irega. Yes. Chyo kumia. Number 1, abalimu bali bago chikora chi degree as university bono. Oh yes. Oikaba chikosome myaka 5. Yes. Kolengana ne syllabus nye ya CBC. Magano actually no asepe chekiande setie boy. Oroboti urwa nabo mwancho mutega yokoro rigereria sepechi ya gatatu at the same time. Yes. Oroboti bono rogo kumiga. Eserikali ngochire nande koligia mafuta korwa ense ya Dubai. Ngegere maye gocha gwikirania mafuta igoma utata yo Kenya. Igobo ngenya unyeri. Igobo no. Ngora kwaike. Mafuta tayo Kenya. Igobo no ngenu kwezo. Karate. Tigaye. Ani bintu byana bikondenda. Igobo no, that means omo director yotenete Kenya pipeline gutunga inalingi. Igo that means omo waziri wechinguru chumolero namaguta Monica Juma gutunga inalingi. They told us in Kenya gave what sufficient fuel. Bakane mpaka chilita. Chilita tie was millions of liters chama guta pe super. Millions of liters diesel, millions of liters kerosene, millions of liters usininki. So they were like aje chindege batazo tebeti kusaro na bwate shortage. Paka bono nanya kumanya. Chike tata bonik. Sisemi kitu. Anyway, maganora sebeje 12 gweke page ya 13 ngana kibono abo mu bwazimio la umoja bali baye guchitigiti kigo kikurwana rebero ao asebi aba birense ya azimio obo mbo chipukagere gukikoyoke yemagega ye committee eri yachore tu ya bene ba advice tibakabatebiga onye mo field omonto yo mabuna azimio likelihood nere Kenya kwanze babuwe ekiyagera waipe bwato montoye odieme bwato montoye kiango jubilee bwato montoye kiroge kemo Kenya kwanza manya kubeko montoyo mo. Tawe bole ni molioka. Igoro ya azimio la umoja Kenya kwanza. Raila Odinga nacho nacholete ekamati. Yabantu batano babere. Eyo egochia kwororobia asomo kyoye echoro montore likely cover running mate ya Raila Odinga. That's como advice. Actually igobo semi ulwaji kuruna Raila Odinga bwende kutumeka asoko chore running mate. Exactly. Nobwa mbwege netenga ekamati ye nekoregasi engiye yo gochora osiyo ku advise Raila Odinga nganga go chigochora ko running mate nobwa to gosemelise umuntu bararaga abantu mbapinge bali bana because is correncherere constituted abarandi mbaro business community mbaro represented abana siasa mbaro bakora uno maseneta we county ya Machakos Wambua no bali gali nande mbaire guidelines umuntu yo gochigocho ngwangira liboli nataka kuli explain ya no nataka banga state tinte beti state and explain okay state yes ngwangira bono liboli ya kabiri kwa nasa bile ngao na iraniti bono
and abantu tebwere rake wona explaining abarandia ekero bararia saba na siasa barime ine uburandia bwabo nga buchigokora kigera siasa no yemanyete baletiri obuna barandia baletiri oro kuwakilisha kuwakilisha barandia iko it means yomanyete na barabumba chikoleto burandia geteime batero na malikago teba sisemo y'uburandia exactly ne balete fairness na baikwana no yes na baikwana na because by guidelines asante by guidelines bawachikubwana wakolire kiumbe kiba chonisho bya ABC page 13 ba siarire chinsa se abaraibe byama ao igoro yechi lists chibago chiko submit go chero bakubatebenga make sure lichikolia true third gender rule kubwati kulira abangina na roboti ndolega iga MAYAKA se page 10 mwanjo motegera lero roboti rugo kumisane kiumbe kya IMF International Monetary Fund bono nga bago keire nganga kia serikali ya Kenya ya menta a tax ase chindagira imeyense ya Kenya reason kibono bako na igokero kinenga Kenya na bira bika giye guchigwakana kumete Kenya ni bata madeni ya mangi okay na kero kende ine mbinu yo guchigori gwakana madeni that can make sense kwane ra madeni ye pull out ya DN tu katika ngaseti na kiba kwane tege debt wa and how yoke of student loans bantu mbale baso mete bakaye kuchironi ne serikali lero neli tukolia Ijumaa bagendrete go lero neli tukolia Ijumaa aba bugi chingero bakwa na madeni heading ngaitwekire una njoma tenkore bajira amadeni abanyamadeni bakonganya marogo twanya basome budget ye 35 trillion ose 3 aralia data atujawai lakini tupata madeni are almost 3 times a budget of some means ya Kenya. Where are we heading to, man? And it's like I say get on we are spending what we don't have. Exactly. Ngangaki Again tonkiri kebe kutumike gendo tabugati inere tragedy ekoro kwe tragedy yani kera lituko kwa igo mondo karangire nyama asigete wadanga tianga debuja linkabese ndike kitabu kikia bunde tikora zaru nujija no mojaro gocha gwaka na buonzi na ene gwaka besa buya yani omenye to what you don't yani MAYAKA minetiga mundara atebenga na bwatire mbeo ukurambura igaturi kojero anyway itu rero ya Friday ne litukulie chitengo kwa rero ya basaniga actually kuri page ya 13 wiki page ya 15 gatatu yekwandete kuro yabasani ao yes buna barachi ngai barachi gutuka rero ngai umuziki obo baikiri ngakibe bangete kuro ya siasa ye bara bibakuri gikisanga pia siki yes ayo tutajua tiatori lichiko sori gega totebi kuro timu ya Liverpool ndo chega iga ebangese to monto ba ikore timu ya Villarreal chigoli bera serigena lisagero se combination yale ngeke kongusana kati ya Mo Salah na Sadio Mane bande gabo tambe mungwano liete Mane ne ratomire Mo Salah akakurwa sense ya Egypt na Sadio Mane akakurwa sense ya Senegal lakini naheshimu sana jamaa anaitwa Sadio Mane kabisa Sadio Mane ngotebekanire nga masoma etalenge bu yatachitira ini buya andete ibole tu asenke kwenyara lakini manyanga ngutumika ro mushahara weko konja abantu bali batari kwenyara sana abo ate bakisukuru ya charity yago abana babe abegeta orako bakanire school fees bali batari kwenyara kino na bochi besa cross ni chinge ndu ya ako tebanga nyasaye gankonye te kurwa soko ta chance nkonya ore million umaete umuntu yo mona mobole ti abwate simi yateketekero imagine yakonyora millions of money you saw that video abwate simi yateketekero lemne chiaka waida kumuntu kumbolinga bwana I know mondora agole chimazidi Benz kianda in 1 month nakibwate simi yateketekatebanga hakuna haja mtu ale simi expensive dudu siente gankuna sana hakuna haja mtu ale simi expensive chibese chinko gole simi iyo chira akonya abana 40 bakuraranchara sito Senegal Monteberi na nje nyumba yango teiracha ngagachire kaki nkarosa sana ne statement yeyi it takes the kindness of a man yes ukunobo kimabwo muntu will change permanently kwa shida sana to say yes dondo bwana tochikolera kibaki to say yes dondo tochikolera kibaki bwana goyendo linyayali ndoje familia kibaki by the years angerekanira se nyumba yenkendo ya living home ilinde gocha koma safari which state house tafuata tu kwa runinga siendi mahali dondo leo nganchere ndu mugano moke njira kwa irulire tigando mugano moke ase dondo lero ase tete ko bomwenge koracha
umukungu ranyomete umusacha obo umukungu umusacha yene mukungu nabakunyo umusacha nabo mbaro bakunyo no umusacha imigomba nyoma ina sobwenge umusacha nanyomete umukungu unere narobono kigera nabita kireko boyiko igoro umusacha unyomete babelira hamo for some time lakini sinyangi bakulika umusubati weds umusacha na bongo rengenje iyo lakini arerete okora ewo kwalingi bube no nalingi bube tajiga kolengana munita kireko batonarete no mukungu konyo umusacha lakini aliko kwa igunga gi munatonarete umusacha konyo umusacha konyo mukungu yekine somebody went somebody I think as nale wakero genso sana okay tiwato ya the story waje story be ukwanere bono umukungu oyo ekeromete n'umusacha oye baigwana ine sana basi kaine lakini egaikande katika bere kubagendereto n'ubugima banyorire umwana oyomo umusacha oyo agahonchoka ngora igo akabari ng'ang'u agatwara mipango ya kando kiasi nabwo aterori litangwenya erori yaye kabage komokonya kuimubiki mipango yaye ya kando na kuira asata gite igari ya personal car ekaingia mukaye taramanya genteke lakini ri tukirime mbega cheka mwaka nga umusacha w'ibintu gitimbira kare gukora birigana iga bantu baragukoba hakuna kubuguria ateba no umusacha ni mwanje titimokagere tibo tiganchake uchunguzi yane pole pole ngora akachaka uchunguzi yae pole finally akachaka nyora maene umusacha ni lingangware yake lakini taimono kolengana na research yaye bunaye korete bono agacha kumubulia umusacha akamatebia my darling mbiyole biyamono ngakibono kwa basikuisia matukaye ngakiole ngayambu yande okolengereri sana ngakinte to bwito kolengereri mono tagete ko chenje kamira transform bono mpango wa kando agacha akatebia mwako yoli tukelimonga umusacha yoli tukelimonga muturaro ngakerete simiga igatima itinga kini tante betirieta no muswati olenge kente gakugo musayo tejitio kibwati senje na konyo buli kuna mukaya karengera mukayo agete so what happened litukilimo umusajo yakaimuka tima itinga muika kiochete muiko akagenda karangeri mukaya akamuikaransinze ikaransa my akamutai my darling you know what na abeire nkogosa sana na atwarire mipango ya kande menyogire menge sana akibwata gwika taraburigo bono ochire goteba mo timasi bono no boro yako gotebo bono bintu motion bekare kabisa tajitu atiang explain yae what happened umoya kama tena atwarire menyogiro gachi mipango ya kando kunywande konya marubo bisi tomanyetia ino igari ya nabakungu ba belire ime bakibiro kubyagotire yusi mukaya muligire titakwale dinonya sentiment ya nyega nyegi yes mukaya muligire timose what happened mukaya kama tabi nimekusikia sasa umebadilika na bairo muntu sasa yango tabi nchobono na change ripi na bairo muntu moyia bintino sembinkonye ni yakale tigaete wacha tukange ya ni bonara saliri lakini rende teba mangana toigwana ine kumbe umusubati yime yae no mulero gwoka mulero gwegetamu tebe binte bibiko mosoda tabiko mosoda bitete kumutiajora akalemereria gakira musajo litukele bakaimuka ngakenda bali sabali mukaye nali nite gali bakalina iga bakikasigite gali bakarate ni gali yake musaja katenga tianda ati ni gali gaiga nda kendo kana iga na hiranire rio musaje ke kurugali meno mukungu agaika agashaka kogenda guchiusi na maguru mukaye akeiga musaje lira ni gali makurangiri mukungu anjuli ni gali ande we achana na mimi kumbe kwenye utigire simi yaye gali me umupango wakando yo mwakire ekagero mukungu lia kamizi BF bona agasongo yose atatia nalio tiangena na maguru usubati lio ageta agakero mungwano lisi minende otayo okay mukungula rwandikira tokwane kai kara umwakore ngenje yeke menyo ngimwaji mwakora basaliga mukungu akarabwa atesi kurangire mukungu lya soero lime mukungu lya kamatebi gwe no tuwale gali bono ndika ndike ntoko sana na twatiganire otherwise yebo ntu isaini kende musajo lya gakie gali ngoro manyete gapima ni musubati lya agaka gaeta igoro gaka gaeta igoro gaki kera gaeta igoro akakunibuli kibosia kana kaira rivasi na ndaga gaeta igoro anda kamenda ndaga gaeta igoro one of my problem is umusacho ye kera akora bonga ya chiete mwa serikali irete gose
kikiagereta agakorega Gusendo chacheta keruta. Bisibwa ebo sibono ngo chinchia guchi. Maybe gari yake tete atabanga nkia go behavior na amwire kutige binte bina mweresire akabwata no bororo. Maybe. No, musubati ojo no karate kama yaka. Genta korete ne gente. Karate kama yaka. Eshimi yaki rumu kungori si video yo manyene musacha burungi. Uriyo kumatebita ya nata kete no mukaka ndeke tukukura ne. Tegolenge koniaro. Akaruta nsisi myakasoka. Igumupango wakando jo konyoro tikire. Na kyo mukungu atake chiku. No, montra wake simi ne bantu mabwati chinamba. Untabara wake simi utari nacha nere data. Ndage tukwa ne bintu bibere byoka. Osekemo. Ekyuda te contempt como No. Tete kwa matemo. Asomo sacho takite komenya buya na mukaye. Ndage tonte bintu bibera kwa atakira kwa. Byoka tukwa mangasi. Asomo sacha otakite komenya buya na mukaye. Be available. Bibere byoka ndage Kabo for your wife. Kabo for your wife. Physically okororekana. Kabo asimukao. Number 2. Amba ibere. Recognize. Bunango. Na ende mo affect. Yani nakina debe mo. Amaga. Recognizing anoare na ende she's your wife. Bantumbale ngaba recognize abangina babonga this is my wife. Njeti ngoriko kana yaro moje. Even no nyene njira babasebeti asizimi. Aki kotogokora. Okoricognize inchira kikogokorwa. Post your same. No. I'm not talking about posting. I'm not talking about posting. Yes. Recognizing means inga nonye negre kwa umiranire no monto ndo taite wageresi misika. Uku recognize bado nga no bwatu mu nyomba. Na tabo. Igo ndebwensi. Otebyaye baba. Igo ondebwensi. Ondebwensi otagete gokobeka. Motebi mondo naro. Uwezungi motebi nata jaba bimbu yara bimbu yale musika nje tunambaka. Timbu atingu. I want to be available. Lakini now that point number 1. Tobu adiki. Lakini now that point number 1 laki. And now the point number 1 iga. Yes. I want to be available because ingo so I think of available. Point number 1 ya nate banga be available for your woman. Recognize. Nyore gazeti yao ya Taifa Leo bwe manya yo mananda manga sinchira yo bwikirana. Nyore gazeti ya The Daily Nation tikulia Friday bwe manya mange nabo iko mwacho hotel nabo subscribe bantu yaba subscribe by the way. Yes, channel yetu ya YouTube Kisi FM 94.1 ayonse nabo ko yanyora roro mwacho motegere. Bwe gase page yetu ya Facebook iko Kisi FM 94.1. Ensemble ya Twitter @Kisi FM, Instagram @Kisi_FM. Na ndi nyora botambe ngochambuzi wa mazeti ko cha live. Live ensemble ya Facebook. Torona tobegeta una soko le mogeti YouTube. Tigatwa bategereria update galinga noche mobere onyagosira mwa ikibaki. Yes. Polini bwega ali kuru live funeral home kwa tego chake sabali which state house. Yes. Elinde ego chegokora omorobiri bo. Ngate kuru state house ngo bakogenda gocha segitiki ya Nyayo Stadium. Asaba na jeshi bagutara namaguru. Yes. In fact yaba baro chenjera moya kora the same thing is going to happen. Right. Elinde torrenga na kiamana ko. Biamono sana. Stacy Miruka ali standby na gaseruge chiko soli na bagosa. Asante sana. Ngai mwantika mwareko ngakende ndara akira lero ni chikoria lero. Jessico bunakoretwa sore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse Jessico bunakoretwa sore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya